One more year celebrity or more na ya share one more and some na kind so say a ban ye ya to honum e ye ti kro enkwagina na se ba akofo entumi nyina ntuagina e ma omanfo ti kro we enkwagina said ye tie bia no siki counsel from another person e bia na ono nso na futuo no be ma wo wagina ye na wosie na koye atare ahyem ye ofe GTP ene de ma me sanso na de pam yekokuma se asante mantem mo abusuakru junction makro a ye Adom's fashionary wono and a pamatari Emma, mobile friend 0550 074 450 0550 074 450. Now, afraid Adom Nidiana, no, I did be a Adom be out of there. They say, Papa, need to pay watch Adom TV. Now, ye baby dim como. Now, many Alhaji vision in penny for and Adom como. Sabre manager at Nasa Sanso, na Dr. Alhaji Nakasanso at Nasi. Am I watching penny for? Yeah, I know. You feel them home, say, and many achi. Sanse mama bibidwe ye fe mama bibidwe ya kono o my Ghana ye waze o ye waze si ehunu so hwese ya nke ye nse de nya wa hawo ene de na mo de ma ye o ene de ye ba ma ye ma memo ye ma memo nko ne diabetes enkwala nyina wo bi omo diabetes omo eye problem omo sexual weakness omo awo ho ye de ma wo mu omo severe body pains bi omo ko a entumi nko omo sunsumu how awoma ko ache spiritual manager omo de achini acha entumi nko no eno ntina na no pa ye wo ha de ma wo mu ti yenhwe ye ni enure ne ho nkomo ye di kan ne ti ye yelo ye no ye eno bibiduro na mabbo ne sa bibiduro na mabbo ne sa no eye haban mako nine ena maka bom eno je se wo kan haban na yes we ye omo mo sciatica problem den kotodwe ne sisi oda no obesori na ye diama no wako ache entumi nko ne sanu ne nano eni tititi obi so koda machine bi so kra bae no ya wasa no amasese wobubu akadem se nano pay se ma me ne papa bi a wotem nano pay wo sa problem enka se mu haw kama kuma efato yem sa dro we ne bedi sa adwuma no eya amamre na amane se de esika wo abibidro no ho no so dia ne se obobo mode no abakoko memre Adom TV dan kese echi no be hu Alhaji vision hum ya wo haw to atwa de to so mienu no so se ye obi a awo ho aye haw amano obi o ha wanyima abe 2 to 3 months na asai obuni nsanso a entumi maye tum 2-3 days na twa o how ena dibre no nti awoi wachini ache enyeye Alhaji vision say wotie mi na no paya kamakoma efato yem odi an so obefa me number no e wo screen anim no obo modi amba kokko memre Adom TV dan kese na chi emfa ho ne ba bi a wotie mi free we so se me nua ma no a bosomi so na obebu ne nsa na ye how e de ama no enti aha na che say aja na fibroid so maka cho say yenye fibroid operation yenye coco operation e de yenye hernia operation e di enti na Alhaji vision e kasa fa number no ne frame so frame ya ma cheche mo e de a kire obi e wa de message ne entumi ma ye obi say Alhaji 6 months ni ko 1 year message entumi ma won so wa wonyem e na oti ho obo sa afi wo ho bo se be start ya ma oni paduam na hihye wan hwe ye obaka so bi na de ato aduro ebetima ma otia payo penkiller ubanom sa ntumi nko afi wo hobo so na se betimi ade apagya na wo first start ye kese afi be ma na woni ne tinubu se na bamo start ye de ebu Alhaji vision se kan akoma to yem se wonya abo modi na be Alhaji vision e ba clinic inshallah e be ba wondu papa wo benom we ya bipidiro kan a wo benom a yankopon ya doma sa de mo nyina be de e be gya ma wonya fa ho de we nsusu ye menua mema na no pa otie mi makacho se bema de na wotwe nya se otimi e wo se otimi bo adwuma be 5 times ansa na wotwe na de ande yes na wotwe yes one to me krabusum ni nyina 21 times na ande esa bo ho by free prostate ene akwala kro di 25 years obo se Alhaji manya prostate ene fe na mati PR ase yes so on person obenya prostate Dabi. Yes, bosum ni 21 times. 21 times. Ti se obo adwuma no se so otimi bo ni ye. Oh, be ma de so otimi bo adwuma ma ye ka so obo adwuma. No taba wo no. Enti na otaba. Enti na no kwa bia wo ye be ma na wotie me free Holland, wotie me free Amsterdam, wotie me free Germany, USA, and say France, Italy. Na se wotie me na se o mema sem no enkoye. Diabetes be how wo eye problem. What ade no wa kira wo hu eben so a wo hu wani sie usisi. Asia sa anwea guso wani ni prunsuo. Alhaji se kan akoma to yem me hono ade ewom ne se menye operation na me mfa drone wani so me ma adura obenu ma be fa veins num na yi ebo etene ye se glaucoma na ba wani so empaibo san den etechire Alhaji vision ka chem se na no pa bia wotie me we diabetic ye se wo type 1 type 2 ho wako ache entumi nko
me won haban enubra enusini e makomako 5 na maka bom mpaibon so yeden etechi menu aba benu aba ma bi tim ma me ne papa tim wanom diabetes no ya wo 10 to 20 years entumi nko 20 to 30 years entumi nko say jan eye problem ajan severe body pains bi okon entumi nko se amane nsane nanu ye ntititi wonante anu ajan mpaboa wo ho ne nsisi ne nkotodwe wanom nro so still entumi nko ebre bia Alhaji vision ka chem say twedi amponyankopɔ ama won kwatenten na abonsamfo atɔ haw bi ato so ye betima atɔ haw bi ato so wan hwe yie fie tim say wo de abeton ne nyina so ho nye de ento Alhaji se kan wakoma fato yem se obo modi na be Alhaji vision back o se science spiritual checking enti wo how bi abeto so aye kwankra wakon entumi nkono Alhaji se bo modi na fasa number de screen anim na fra Alhaji vision na bra kokko memory Adom TV dan kese na chi obi susu tie bi na no pa ni de ne ye BP odi de BP ne entumi ma from time bi esoro sa na wanti wadum nuro sa mani menua be ma ne tie bi na no pa ni be ma na enye djuma agenesis yare wakon entumi nko Alhaji se kamakoma efato yem ye BP no bi ho amaka bum ye haban makoma kotere ne maka bum enti se bia nanopa bia wotie me free wiase man yes wiase afana nyina ba bia Gana hanko enye Gana hanko man so kwa no opedre yes mo de be mane mane se kura me ye adwuma wo UK ene US ena Holland ne Amsterdam Netherlands me ye adwuma ho bebre ne France mo ne ada kwa che Gana ha okay yes because adansidie na ekoso obi gi aduro na o se Alhaji madwuma yes na obi nso afre sanity we papa no masofo mo akwanti bebre bi kura ho na sorry kese o ma amanfo ye de eba me ho ma me hwe o mo because adansidie na ekoso free outside ne ahanum nyina obi tie bi na no pai ne de ne yefunu yare yemfa typhoid ento nche yemfa stomach ulcer emfa nto nche ade bi ne nam ne yem ekosoro na aba fom ekọ left na aba right enti ahana che wako entumi nko wanom ndo bia wo wiase nyina wo se na doctor bi se ade we entumi nane ade we ya ne bekum nti se wati wo ni se sade ne bekuno Alhaji se hwa dure ekutami wo ye funu ho hawa wako entumi nko a doctor se kukudam nimdiefo ahwew entumi nko bi se Alhaji matu kwan ko India mako China mako South Africa ko hwe me ho entumi nko wo haw na edi wachine se wonhu ba bi e free buy na se wo ko entumi nko ise oba Alhaji vision ba kren ka Alhaji behwem how ni amane bi edi wachi no me amamre ne amane kwan so ebre bia me ka chem sa bibiduro adoso but amamre na amane edan kasia ye timi se wo bewuramu a chi se wo ye amamre ne amane ansa na wo bewuramu timi fa wo pe dabi etimi fa metena ha wo bra wo nya amamre ne amane enti haban no yewde utie wo ya eye djuma yewde usisi wo ya eye djuma onkotodwe won sano ne wonano ye utiti wo ani ho de wo ho ne bede ne wo hu Alhaji se amamre na amane ne fine na obenya san haba na yaye amamre ne amane agusu abetima konko ebetima kon diabetes ebetima kon BP ebetima kon prostate ebetima kon stomach ulcer typhoid o how be ebetima kon Alhaji vision Herbal clinic na Alhaji sabu sam ne diem se fine na e kokomremre Adom TV dan kese na chi enti babia wo free babia na no pa wo temi free Kumasi Oboase Takwa Dunkwa Bogoso Sunwane Ashaman Akosomo ho kwando hohoi kamakoma efato yem fa number no je number mami yenko 0242 812 426 0242 812 and 0502 187 me pa cho he bia obi wa koma yare wa ko entumi nko na medical kajem sen habane wa djuma ebia ye a doctor se kukudam nimdie for your lab se twaska unhu de ha wa koma num Alhaji se hwadure ekutami we wo de befra pie honi na watafre inshallah wakoma yare eti se kura be de ebekọ oba bi su ntie bi na no pa be ma ne ba Alhaji vision ba kan be je aduro no be ma ne tumi bo adwuma 5 times a week 21 times a month enso okoso akose mu akose se me feelings I the article woni atenka na se wo be ma no wo be ji no e so oji bi komo oba no so oji bi komo oba no so die ni wo de befra pie honi na watafre atenka na beba sa wa be ma ne ti okwa na wo ankasa wo kasa David wo krono nkwa na de be ma no obi so tie bi na no pa ni akwala no wo che na de a wo hu ana panyi wo de panyi to ba bi a wo se na wurafi hwado ekutami makache osa bibiba mu ha no twedi amponyankopon akyeye ni omada ni omane wo he ewuram na fine na obehu de aye amamre ni amane aguso Alhaji vision Herbal clinic Alhaji busam se fine na ewo kokomemre Adom TV dan kese na chi eti ma me ne papa bia wo tie bi na no pai wo how bi da so wo de hye de no mo nsan wo no wi ni cocaine wo how bia beton so wo kwa entumi ko akra na wi university wo ye the masters wo the PhD wo se Alhaji menya adwuma wo how nko na wo de ha ma me no otimi ha ma me na wu no ha papa na dwane kura kotan ba bi na waton je pade nyina be wiase na nam circle wo nam keje tia na opai cars
adenti na wo say tumi basa emfa ho ne abusuam fi obi fi sika abusuam enso na no pa akwala de timi akwala na ya asode honhom bi ama sisi na brabo aye basa Alhaji se kan akoma fatu yem eno Alhaji vision back na Alhaji na me sa ne ma no adansidi e koso fi UK biem koso mesi outside there sa ne ma no emfa wo sa akwala na wo no wabrochire bebra wo nkwala no wo ho ena how bi ha nkwala no drugs ne ha wo mu enye wo mu a ebi ho ya na frifie amamre ne amane bi ho a wanya ebe ha akwala no enti wo ba Alhaji vision back eyen haban ya na ye enye bibia obo Alhaji abe won haban mu enti maka tse se me bo wurawura mi anka so na bo wurawura mu na me nananom aya amamre ne amane na ohawe ne ha me de hye no wako entumi nko diabetes ohaw ne prostate ohaw ne fibroid ohaw ne hernia koko de ha no he me koko ndro en haban enubra enusin e makoma ko 7 na no pa obi tie me oja ne na ya emoja nko a enti aja ne sisiyare okon entumi nko ama ne be ma nya adwuma aja ne eye problem koko ne aja ne constipation odidi nom na otwi ne ontumi nko private enti time bia se ne to no etumi hyehye no okọ private obo se dendenden kakra bi ama ne to na no nyina ye kro Alhaji se me okoko ndro en haban enubra enusin enu ye makoma ko 7 eni yes na me dia ye enti wodia ne se obefa number no na wapo modin abewu Alhaji vision back me se e okoko memre Adom TV dan kese na chi enti na no pay fa number ne fra Alhaji vision se koko hu how dia kan wakoma to yem se diabetes kan wakoma to me prostate ne ahye rubber kan wakoma e fa to yem yes stroke so kan wakoma na ye de ne fa to yem na se Alhaji vision perifo na me ne wo mu adi nkomo bia wo bia de obedu nkran fa ka so obakokomlem le Joy FM udu na frɛ number no a obomo obi aba abefa ye da ye ho abatel ye ba na ya said nkomo foforo ansa na kwasinsia betena se mi wasisia